بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الراس درسي تينيا درسي سينانا مكان جالنو السيرة النبوية العطرة سينا نبي تن غراف تولتو تفنياني فرغويتو تافاني دبچو دامي اويتو اسيدان الران تنمس ولتي دچاني سنين جچا إن شاء الله يوني في ربين فده درسي تنيا درسي ميكا فادرة أرى درسي أفراد فاداتي ولتي دچاني إن شاء الله ورر رافع يدم ربنا وعقله ما برنوتا دبر راي غافين تكا تكا خرا دوباتينس إسن الرئيس خاتي جرتي نبي كنيا صلى الله عليه وسلم مكان ساينيو ينمي نايما فكذا كايما غابو محمد كاينيوتي محمد عبد الله كاينيوتي عبد الله كاينيوتي كان عبد المطلب ميري عبد المطلب جچوني كان زمال غابرچا مطلب جچو اها تو بكستا تو نبي صلى الله عليه وسلم أخاكون إذا جبر دوبا جبر نايم أخا جبر أمتي مالي في جبر مطلب جان بكتنا نتنم نوندو جابا تجاجر ما نامني دوكو خا كجيل لطيف سو بكتنا خجل تيف مالي في أخاكون بيداتين عبد المطلب جان يجا جبران تين أنا ما أجنبي بسيران دي بيارا كيفدا لال مجان عبد المطلب كندورا مكان عبد المطلب يمتي قوسا دمله مكا قوسا هاتي مكان إذا شيبا بنو هاشمي مكا كنا جولة باسف مكا عبد المطلب جو كنا جولة تتمتنسي مكو مثلا إني بكمية تبودا أكا حديث خيسة اللي جرت النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا من عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا من عبد المطلب جي أنا نبي كجبن نبيتو أنا عبد المطلب نبيتو جي ما قوم جول لنا خاخو ساسن يام تنسني تتمتني عبد المطلب جي چنبيه كمي مالي مكان سا شيء بادا أكاتا إرم جولين قوسا خنا لفا بافته قبرچ مطلب جنن سببا جرمله أبان إسا دورا هاشمي ميري هاشم كناتي تو مدينة دتين تلتا كفوده انجي يرود شامد دلغدني خرا مدينة الربان انتلساني علم تقرار كته إرمان رار كته سمكان شيبا جاما مدينة دلته يسريبي वो बच्चा दे मुझे दरी में बोदर्रा फय्यार अभी चो हाशिम यरोदू राधे मुडामते ओब्बले से कबा हाशिम काब्दुमान आवे में ओब्बले से साथ ही जिरा काब्दुमान आफ मकान सा मुत्तलिब जनीन मुत्तलिब के न्याको जेया में आनंदलाता का यजरी भी फूडे कुर्बा तो कौन रागाबा गंदकनाती डाके यो तरब्बीना डुफ्ते दुए मुचासम फिदी जेन जच्चू अबो बत्तनी गामा हाय जे के नि डाके गंदई अकसे मुचा कोनो इल्मा खैसन जनीनी का मुचा जियामनी अधेरा kan ke khod dubbisi janini मुजाम बिरा डुफे गंदाफिल ले में बर गब्बान सानी ने दुए ही जेती में अब्बा मुझा खाना ने दुए हाशिमी अब्बले से किया जिए ने मुझा दिए रहा था ना फूले हाय दिए मिगल चीज़नी ने फर्दर रैफ दू बखाए मक्का डुफंजे चु कुया मक्का डुफो डुक्केनिस गाला ऐसा लच्चू तो इमल तोड़ा मेरे त्यारा गोते जिरती में जोलें गारा के जाने ये रोडे इन्हें खरा मक्का गद्दे मु मुत्तलिब वाम बेगनीफ अल्लाह मुत्तलिब डुफे गबरा तो कॉफी देते डुफे गबरा तो कॉफी देते डुफे
هذا عبد المطلب هذا عبد المطلب جتة جولين غارة خيس هذا بتها كم قريت نسيني ما وريه سرت نقولي ده أبى سري قلته قبر المطلب جنين جتشو أكاد تيني مال جيا ويحكم ليس هو عبدي وإنما هو ابن أخي جاندي أبو معلومات هذا غوغي أفاني سناقبو مجان قبر الشخيا من المبلي سخياتي معلومات هذا جانني أكاسباو جنين مكان التمت تنهجو أكاسي عبد المطلب إمبيه كمي قبر المطلب جتشوران إني مكان ساشي بادا إسري قال مونغل لما نكنا هيا بسم الله الرحمن الرحيم برنوني خينيا خارا نبي خينيا صلى الله عليه وسلم ورثاني تيس سينا ثاني او نجا اكوا وجنين دي مود جرودتي ايسر جرا إسا وقا خدا سديه في خدا لمرة إلى وقا ديدمي في شنجدو خان الرجل الدرس السابع برنوني تربة فادا سفرته الثانية إلى الشام إملتو سات لما فادا برچو يانا خراشام جچو إملتو سات خراشام لما فاديمي برچو يانا الدرس السابع برنوني تربة فادا سفرته الثانية إلى الشام إملتو سات لما فادا تخراشام برچو يانا جچو في الخامسة من عمره في الخامسة والعشرين من عمره عمري إسارة وقاد يدمي شنكيسته سافر إلى الشام خرا شام ملتاوي مرة ثانية ترى لما فادا في تجارة دلدلة قوف ججة دلدل سنوخ أنيوتي للسيدة خديجة جيفت خديجة خته جيفت خديجة دابر سيدة خديجة جوجو في الخامسة والعشرين من عمره عمري سارة وقاد الدميشان كيستي صلى الله عليه وسلم سافر إلى الشام خرابي شام ملتاوي مرة ثانية ترى لما فادا تران تكا إذا وقع خد علاماتي دي بسني مري خرارة الرجع إيجا أسمع دي بيجا ولي غندوم خيستي تلقوا مهاركا تلقوا مغرتة أب أدي رسا غرغار ودا حمدن دوت إفدن دودا خارم أصود لغو عمرين سا غافا قدي دمي بيشان جيزو ترى لما فادا ما خراشان تيقوتماس الرمنا دلدل مالي يفتكوته في تجارة للسيدة خديجة دلدل أفجج جي للسيدة خديجة كيف خديجة دافي خديجة تنما كميتي وكانت ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها وكانت ذات شرف خديجة تنما صدركا كبوتاتي ومال أما صادق بينيا تاته تستأجر الرجال تستأجر الرجال يجو ديرا إرغتي تكاهو ديرا خريفتي في مالها قبينيا سيخنا قدغا غنيف خرا خبلتي بيتي إرغتي يجو مالي بيبيني مدوبرتي تي خرا ديرا خننتي مويته نما خرا مالك خبلتي بي نما إرغتي يجو هاي وكانت ذات شرف خديجة نما صدركا قبوتاته ومال أما سارك بينياتاته تستأجر الرجال في مالها دلدل قبينيا سيتي يجا نما خير يسدو تاته يجو مالك خبلته بيتي إرغتي وقد اختارته دغايسا فلته وقد اختارته دغايسا فلته لهذا العمل هجيتنا افجج ار هجيتنا افجج إسا فلته
duraan namoota biraatiif kafalaa turtee mire nama biraatiif kaffalti taraa gartee waggaa 25ffaadhaa ta'e inni deeme tanarra isiidhaatiitu isa filatee je وقد اختارته دغا إذا فلت جابربو لهذا العمل وجيتنا أفجتشا مال فلت بيتو لأنها سمعت بصدقه دغا دبچو ساد دغيسه نمني واده ليسو نغادين مالك كامبر بادو جن امانم مدابيخ نمني نما امان نمني امانم امبر مالك كبا كبينيا كبا بيخ وان خديجان دغا دبچو ساد دغيسه وامانته امانه جبيسو ساتي في واخلاقه الشريفه عمل صابره داج عمل صابره دادا دغيسه وان نمني دليسي سودانا ما بربادو فني قبيچو نمني ستن كجبنه دغا سي دبتو خا امانه جبيسو خاما عمل سا غاريدا دلي دمته بر نمني غري خا ابا يسا دليسي سو كان الله لو جرا بر وامه قول بليسه متا قبته دلغچون بينه جير غري نمو متا قبتا لكن كجيبا كان ربي قبتن غري نمو وي داوتا نمو دلغوف كان إسا وجه قددتين بكتا كغيا وان جويات إسا رد دلغ ماله ساني خديجة نرى إسا مال أركت إسا برامال قد دغيسي وقد اختارته دغا خديجة إسا فلت لهذا العمل هجيتنا في جابر لأنها سمعت بصدقه وأمانته وأخلاقه الشريفة لأنها سمعت بصدقه دغا دبچو ساد دغيسه وأمانته أما زمانا جبيسو ساد دغيسه وأخلاقه الشريفة عمل صابردا حال سا خبجما حال سا غاري خنا دغيسه وكان معه غاف خرشام دي مسن ساوجنته خادمها ميسرته غبرچي سيدا توكو ميسرا خجامو ارغنو سيدا توكو ميسرا خجامو وجديمه فباعا وابتاعا ورجعا بربح عظيم جتنين فباعا وما كرافودان شام جيساني غرغران وابتاعا تشام اللي مكة غرغرو دافيتان ورجعا دچان بربح عظيم ترفي قدودان بؤا قدودان جي أكنا غبابين عن سينان سيداخنا وقاد الدم في شان كيسة النبي صلى الله عليه وسلم ترى لما فاداكم دوران خرارا دي بيتي خرا شامتي مي خديجان ارغتيچو گویا دي من كنا ميسرا جدي ارغنو سيدا خدوران قبط دليدو سيدا خدوران قبط في اسا وجنين دي مي اكاسي غاوا مكراچي گيسانيس غرغراني تيمرا فوان ادادا وانا تشيدي تصفيدني زيتا في غدوام اچين مكان جير تشا في قمدي وان شامر رادو غرغ اسفيدني بوا غداران دي بياني جا وللحديث بقيه وللقصه بقيه سينان غبابدو اكناتا نامتي سينا جلر راخاستين سني مارغيا يرودو نبي صلى الله عليه وسلم وقادي دبي في شنقي وخنا خيزتي ابي طالب غيا توكو مجاديره توف كنا وجي مريته نبي داوچ يا محمد وجين كنوغا واتكا سركادمنه فرا تبي يوني في دلدل مالس وانتاتو اكم يوني في فرا هوري نماندل يسفنون لك هوري غدا راس مالن قمنو انت لورا انت لخويلت تنخا خديجه بنت خويلت اسين تون لين كنو نما ارغتيدي خبلتي نما خبلتي يوني في كسد ديته وان ترفي رار كنوان اسين سي خبلتو سن مشروبا غدنه وي جي مريزه حقوس النبي صلى الله عليه وسلم سلانما تاتخاي
garuu yoo isin na dubbatte kaayee jeen jechuudha. Ati dhaqee dalagaarra na kaayee jeeni jeen ni didee jedhe. Amaluma isaatiittuu jalqabumarra waa kadhachuu tanan feene waan rabbiin dura gootummaadhaaf kana kan rabbiin irra guutu. Yoo ifi nasiiban naan jette malee adii roobaa dhaqee dalagaarra na kaayee jechuun jeen. Haa jeetuma usee tanaa namni biraa kabira jiru Khadijaa bira dubbatan jechuudha. Bergaa gurbaa warra Abdul Muttalib Abdallah san adeerrilleen salaaniin erga jeete akkana jennee haasawanii yennaan Khadijaan amma dura laal Makka keessatti maqaan isaa Muhammadiimi. Muhammadii akaakoon baaseef kana maleedha amiin itti di'aniif Muhammad amiin jeniin. Osoo jeniin saadiqul amiin jeniin dhuga dubbata amanamaa. Joolleen gaaratti yoo joolleen gaa walitti buutee wal lolan kani ilmaan namaatiif inni wal lolanii haati ilmaan sanii ati kijiba keessa laayixaa Muhammadin kijibu meeqa Muhammad akkamiin wal loltan jettee gaafatti jeenaa waa rabbiin dhugaa dubbachuu tan akkana Qureeshii keessa kaayee sababa sanirraa Khadijaan inni beekti jechuudha. Hay amma gurbaan Abdallah Abdul Muttalib san silaan dhimma dalaguu fada. Eber sila adeerillee nu jeeyin jeeniti dalagaarra na kaayee jechuudha waan jiru yoo isin jette malee jennaan fusturumette milkaayumette. An duraan kanuma nama ergamuun seene ka dalagaa amilee qabanin seene jetteetuma namatti ergite jechuudha. Akkasii gaa ergite wal ta'anii tirfii har'a maal maqaa dhooyteef jee jaalaluma mucaa kana jaalatturra amala isaatiif nama dhugaa dubbatuu fi nama ka dalagaan tolche jan namni tarma duraatu waan rakishaa wayii ramadaare tirfii waan ummataaf irra keessu ummanni illee taraa dhaqee dhufe hammanaan kannaafi ati immoo hammanaan sii kannaa dalagaa ni deemta ittiin jee ummataa wajji. Akkasii gaa if dura kannitee fi kaawaa wacii guddaas godhatu waan warraaf illee kan akkasii gaa jaarsi miskiina adeerri ka Abu Taalib geessee bara dhiiroo kunoo Khadijaan rabbiin dubbii tantee dhuma tolchee ho'i. Akkana itti jee maallaqaa sitti kannee jaarsi gammadee humaa isummaan arraan tana si filattee wuqa daldala irraa kanaaf jecha milkooyte itti dhiisiyya. Akkasi waa bitatanii kanaas waciidhaas irraa gandaa fi sambisee mucaan amma ifa oolchee bergandee oolchee akkasi qotan jechuudha. Nayyee wajjuma yaa'utti hin jirru amma yaa gaa wajjuma yaadha beekaa seera jechuun seeraa jechuun karaa beekadha. Achi gaa osoo karaa kana deemanii meesaraan ajaa'iba irraa himu ammas. Maal irraa hima? Uummanni aduu keessa deema isuma qofaa gaaddisa keessa deema. Adeerri immoo maal dhaame? Yaa mucaa kiyya gaafattoota akkas ni beekta ka karaadha jechaane if eeggadhu jeeti warra wajji deemu hundaa'u silattuu mucaa kanaatitu ganaa mootii ta'a jennii yookaan nabii ta'a jettee Yahudaan barbaaddi. Waan rabbiin taasisuuf fadhu silattuu waa takka nu godhuu hin dandeenye silaaniin dhiisin jaanii wayii sin qabnu kan dalagaadha jiruudha. Ammoo adaraa jeeti hamma makka irraa bahan takkatti uummata dhaammatee jaarsi Abii Taalib akkasitti deebi'e. Karaa kanatti eegalamte wanni isaa maaltu eegalame gaaddisa keessa deema. Namni karaa saasan walle gaaddisni walle nasiibuma karaas jira se'anii fidanii isachi meeshan gaaddisni jaluma maqa. Osoo deemanii waan qubatanii magaalaas gaa bakka qubatanii dura huccuu jijjiirratanii dhidhiqatanii qophaa'anii haa dadhabbii baafatanii magaalaa seenanii jira mire yeroo akkasii qubatan. Inni kan uummanni as qubachuudha jiru nasiibuma deemee rabbumaa deemsiseemi muka tokko jala qubate. Gaaruma kana keessa namtichi kadhiyoodhaa irraas eeggachuudha jira. Qom karaa hibeedhaa ka kitaaba beeku. Yeroo isaa achi jala qubatu arke rifateetuma dhufee meesaraan kunis karam deemasa jee isa eeguudha jira mire. Yeroo inni achi qubatee anasema hangattaa caayatan hangattaa inni jeen meesaraa kana yaame. Eenyunni sun jeen. Maamad janiin kana ganda keenya kana jeetti nimneere murii gadi gubii gadi jeen inni sun nabiyyiidha.
مالف جنان ما ينزل تحت هذه الشجرة إلا نبي جتشورا جرا كتاب غيس موقع نجلا نبي مالنا من قبضه هم أنا مجيء كون ليس شو دبي ريزاني دبي ففجأة ناموتيس كنا إننيس مجارن نما فيجد دبي تنا هيم أبي ربي جراتي يجا تو مغالا سينن جتشو يارو مغالا سينن جي نما تو كون والدبن tergaggeessa tokko yeroo wal dhabanii namni san laatiin kakadhee dubbiin akkana jee laatiin kakate jee haatis kakadhannaan takkaa waan rabbi gadiitiin kakadheen beeku jee takkaa laatiin hin kakadhannaan warri cinaa jiru jecha akkanaa nabiyyi malee hin jiru eessa gurbaan kun jeen jee akkasuma warri hojii jiru waati waayyuun dubbatanii us adeerri kan kee waan nu dhaame ni beektaa jedhanii eeqa hinti dubbatanii uummanni kaasii beekaa jaaniin akkasuma caljeeji akkasitti dhufanii yeroodha dhufan amma gaa waan karaa kanaa hundi meeysaraan numa qeeqaa beeke yeroodha dhufan Khadiijaadhaa jirri maali naggaadeenis dhufuudha jirti imaltuun galuudha jirti ja'anii haa waa godhanii nyaata godhanii mana isaanii haa yeroo san keessatti yeroodhaa galuudhaa deeman moggaa akka ijoolleen himtoofitti qubataniiti dadhabbii baafatanii sa'a akkanaa galla jedhanii akkasitti taphachaati simatanii galchanii beekee naggaadee isaanii ta'u warra galu kana nyaata godha warri kunis wadaaja godhaa akka gaariidhatti yaa waggoon fi isaan karraa seenan dubartii warri nyaata godhu jiruu fi hundinuu namni hundi kanumatti eegeeka Allah arra Khadiijaa Muhammad harkatti Allah Muhammad harkatti dhuma jedhan akkasii gaa qubatan yeroodha qubatan wanni isaan taachi gurguranis tasaaniitiin irraa oole tabbitanii fidanii asitti gurguramtu tanaa irraa oole arra yeroo inni gaa tarakkabsiisee maallaqa isaa wal faana fudhatee mana gale tirfiin wanni inni harkaan qabate qa dachaa taateef jechuudha akkasii Khadiijaan maallaqa dachaa sun irra keessee fi mas mana dayitee kanniteef maaliif naa kannita jaani sababa waan kan keeti rabbiin waan ni godhe tirfii tana godhe jetteen achi booda maaltu argame dura darsii asaageeffin dhugaa darsii taan keessa dhufti seenaan itti shaam Khadiijaadhaaf dhaqe kana jechuudha haa gaafiidhaan isin gaafadha as'ila متى سافر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام في المرة الثانية ترى لما فاداته خرشام قافة مدي موسى في الخامسة والعشرين من عمري زر وقع يدمي شنت لماذا سافر مالي في ملتاي في تجارة للسيدة خديجة كزيمي وانني ملتايف خنافي جتشو كيف كانت السيدة خديجة؟ ما خديجة أنما من عيمة كانت ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها يتنججو نما خبجا قبو نما هذا قبين يادي هي قبي خفلتي فيدي دير إرقتي يجو هايا لماذا اختارت الرسول لهذا العمل؟ إرقمارا بمال فلته لأنها سميت بصدقه وأمانته وأخلاقه الشريفة أمانة لغا دبچوسا حالا عمل غارو من فلتيتي دغيزتي من سافر معه في هذه المرة أين توجي ملتاي دوبا غبرچ سيدا ميسران الخلاصة چمپان دبيدا وسافر إلى الشام مرة ثانية ترى لما فاداتي في خراش عمن إملتاوي وعمره 25 سنة عمرين سا وقاد الدمي في شني في تجارة للسيدة خديجة دلدل سقفت خديجة راتي فيج وهي سيدة خديجة نما خبجا قبو ذات غنى هذا كبينياتي وشرف تنخبجا قبت وكان معه غلامها ميسرا قبل سيدا ميسرا خجا ملين وجنين جراج الدرس الثامن برنوني سديت فدا زواجه بالسيدة خديجة كيف خديجة سنفودو سابرتشو يا نجو بلتي وججارما زواجه بالسيدة خديجة
كيفتي خديجة زنفورو سابرتشو يانا بعد رجوعه بشهرين إيجا ديبئي وقا باتي لمتائجو إيجو باتي لمتائي بودا من سفرته الثانية إمالتو سات لما فاسن الرا إمالتو سات لما فاسن الرا رفي باتي لمتينيان تزوج بالسيدة خديجة أكاسي جيفت خديجة فودي وهي التي خطبته تأيسيداتو إسالي قادمته وهي فودا تتدبت تأيسيداتو بعد رجوعه إيقديبو ساتي في شهرين باجي لما بودا من سفرته الثانية إملتو سات لما فرّ تزوج بالسيدة خديجة كيفت خديجة نفوده وهي التي خطبته إسيداتي تدر اللي دبفته وكان عمرها عمرين إسيدانته 40 سنة وقاء فرطمة وعمره صلى الله عليه وسلم عمرين ساتس 25 سنة وقادي الدمي في شنيج عمرين سيدا وقا أفرطمي جاقا كاسر رجوتي لغان جرتو مالي اتدي بنا مكان متاساسو أوفنو وكانت قبله متزوجة إسان درت الله هيرم تجرتي بأبي حالة أبي حالة نما جامو هيرم تجرتي خبير الله هيرم تجرتي نما لما هيرم تي وقد مات أبا من سيرا خدراسا ندوي وله ولد منها وصو علمو الراقبو اسمه حالا مقام مجاسني حالا جاما هند اللين جاما يچو أما علم تقوم يمنني كتابني سينا علم سدي ماو علمان سدي كقبتو أبا مناتيس تقوم يرمتي جا كتابني أبا منالا مكة چدورت يرمتي ميچو عمرين سيدا وقا فرطم جا الرقودان نما نبينا صلى الله عليه وسلم يسي أمتا فرطمي فودي خيب يامد ديدة ميشانيتي ومجان توني كسان بكان قبتو أمتا فرطمي تيتو تون تام تو بكا قبا علماء الإسلام خان أمتا ديدة مي في مالي أمت صدو ميشاني خجول لنجير الرجبان جاچا خان علماء چالچسن أمت ديدة مي سديتي عمرين سيدا أما ديدة مسديتي أما تبصا ديه چويسر إني أما ديدة ميشن رغان دبي خناو مالي جاغا أچي بودا خديجان إلمان جه دلته في بر إلمان جه ديرا أفوري في دبرا لما دلته چو namni amata afurtamii tokko qa atu wali gallaale qa namni dubartiin ama shantamitti warwa dhalaa unuma dhaabdii mire ama kudhan keessatti tiimiti khoni sanirra dhaabbataniitu ulamaa'in islaamaa silattuu beeki taarikhni yeroo sanii namu ijtihaadaan jaa barreessaan akkuma dheengadde dubbanne sanii beeki saniif ulamaa'in kan lakkii 30 jira خلقي صدومي شان يجيجرا خسن بيرا كوتي صدومي سوني رالله كوتي وقالا مرة يرسه آمد ديدمي في سديد يجيجرا هايا وكان عمرها 40 سنة على ما يقال جتري الله رسل أكا جاء متي عمرين سيدا وقا أفرطما أكا جاء متي كريجون أكا سيمي ديجو برخيزي والصحيح يتنين والراجح خير رجاله 28 سنة وقاد يدمي في سديت عمر زيدا وعمره صلى الله عليه وسلم 25 سنة عمر نساء أما وقاد يدمي في شاني كان يجو هايا وكانت قبله متزوجة إسان درت تهرم تتاتي بأبي حالة أبي حالة نما جامو خيرم تتاتي
وقد مات إن اللين الرادوه وله ولد منها خنيل مو يسير راكبو اسمه هالا خني مقام مجازني هالا جامو تقاو هند اللي خجامو جچو هندي يچون سلا دوبرتي رامي إيرانيس هندي جايچو رامني هوغو هنديا قننجن هندي هوغو جي خنا ماليرا نما بيراتي سيرمته جرتي نما سن رايزل مولا مقبتي ولينو صديق abdi jechu asir rawanne ubattu lal waan akka aadaati jaamu fi waan akka mammaqsaati jaamu namni islama ije islaamummaadhaatiin laaluu qaba ije islaamummaadhaatiin islaamummaa keessatti wanni nama dura heerume arrabsu hin jiru yeroo garii sheekan gariin qalbii na cabsan yeroodha akka waan gartee odoo waraabbiirran dhufanii mufii biraa qabanii nama biraatiin waliin mufataniitti maammaaqsumaa fi waan kitaaba keessa hin jirre ta dubra akkasii sayyibaan akkasii jedhii gatte xiqqeessuutu akka jira akkasii miti jechuudha. Warra nabiin sallallahu alaihi wasallam fuudhee keessa namni inni kan jaalatu ta isallee kan jaalatu eenyu Khadija jechuudha. Ta ballamallee guutteef ta achi boodallee eega isin dubbatte duutellee saahiba siidhaa keelee siidhaa guarkee salaamtaa alaa dhagee alla Khadijaadha jedhu alla Khadijaadha ka jedhu hamma warri jiru kunillee isii hinaafu takkatti Khadijaadhaaf jechuudha. Saniin maammaaqsaa fofokkotaa waan amantii keessa hin jirre kam min sayyibatin sayyibaa meeqaatiitu dubra meeqa caala jechuudha. Hadiisa kana dhiisanii hadiisa waan hidhaa fidanii bar fahallaa bikran kan Abdurrahmaan bin Awfiitiin jee maaliif ta dubraan akkam fuudhini tasi taphachiiftu ta isii taphachiiftu san fide talaal kana dhiisee ummul mu'miniina dhiisee hundi hikmaadha qabdi isaas waan jeeniif jira yeroo sanitti ifiifis hikmaadha qaba akkana jechuun khalaas dubrumaa turra gaariidha jechuudha miti khalaas sayyibumaa turra gaariidha jechuudha miti gaariin nama rabbi walii tolchee gaarii sinin galle kanuma rabbi walii tolchee gaarii namni yeroodha waan amantiidha ija amma warri siyaasaadha hamma fade ati haasaye ija siyaasaatiin waa laala kasii mire namu ija waa laaluun qaba bar naggaadeenis amma feetete haasaye ija naggadee haasanii waa laalti warri amantii himuus ija amantiidhaatiin himuu qaba malee kullumaa habba akkana jedhan waluma tottolchanii akka waan kitaaba kanarra jirtu waa hedduu jira rabbi nu haa qajeelchu malee nama kitaaba if dura kaa'ee waan kitaaba irra hin jirre himuu jira nama tokkootitu inni jammaa arrabsooti jammaa arrabsoo ni beeytani warra maqaa baasoo ni beeytan amma miidiyaa kanarra yoo laaltan jammaa arrabsoo jedhanii jira jammaa maqaa baasootii jira warra akkana qara'uun keessan kun garaa gubu yoo inni qaraayise malee namni daawaa himuun isa gubu yoo inni godhe malee yoo isa jala seente guyyaa tokko sheeka kaan arrabsa guyyaa tokko kaan arrabsa guyyaa tokko kaan arrabsa dalagaansa namuma dalagiidha hin jiru namni akkasii online irratti faa ni gartanii mire ni jira kan maraatuma yoo tiiticha laal tiitichi qaama bareedaa kanarraa bakkuma madaadhaan qotu amma seenaallee tana keessaa takka yoo nifita deebii fayyattu harkate wali guurrata taa'ee amma kun qaceelloo barbaaduu fi diin barbaaduudhaaf jala taa'ame waan gaariidhaan harkadha jee arramee takka yoo nifin nasiib harkadha jeeti jala ta'a hogguu harkate suduudu shukri sujuuda dogoggora namarratti garaan kun ni qabbanaawa jechuudha maaliif sababa saniin nama arrabsuu harkatee bire isinii galee jammaa arrabsootii jira jechuudha warra akkasii waa maqaa baasee arrabsu hoggaaniif inni kitaaba barsiisu kitaabni dura ta'a inni immoo waan garaadhaa qabu maqaa kitaabaatiin hima jechuudha hama foon nama hamachuun foon namaa nyaachuudha hin jenneere kitaabni inni dura qabu sun ammoo sheetinii itti godhachuudha beeku eegaa diinii mujjiraame kitaaba itti teessee sheetinii itti godhate akka foon namaa kun shurufkaan itti dhageefne
akkasii ham godha jechuudha. Sirii galeemma saniifuu nama tokkooniin tafsiiraan abalurraa qara'aa jee quraana fahadii kana quraana tafsiira bareedaa kana na gaafate. Saniin an nama saniin beeka biite akka dhibba keessa 50 tasaarra qabu. 50 ta quraanaati 50 waan garaa jiru achirra yaa yoo namaati ilmi maaf taani. Isarraa qaraata jeeta mana seefin kan naanuma jiran dubbanne beete maaf namni kun jasbaa namaati jiraame yoo ta'u sheekheenya jeeta dubbii addan baafatu namni gariin jasbaa'ee jiraamire sanuma narra beekee sheekha maaliif fi abalurraa qaraata ittee usee lakki achi jirtanii jechumaaf hin jeebariin jiran itti dubbanne beeki maaltu nama dubbachuun nagee isa sanuu nama dubbachuu isa fatane akka isaatiin ta'a jejuu dur qocaa deemaan itti amma allaatti deemaan jedhanii anis ree abaluu sayyooniif hin akkuma isaan taane ani osnaani sheekha bar waan jechuu feete beekee jee irrumaa qaraana laakiin hoggunni kee immoo hogguuniif inni karaa biraa kee ni beena yeroo gari kennuun jan mee jecha amma itti sun eessa jala katabannaa hiika quraana kanaatii mee eessa jala katabannaa lakki dubbii fidee barnuun jaaje dubbii fidee akkam godhan laal hoggaaniif inni karaa biraa keessanii karaa waan duraan garaa qabu san keessa hogguuniif kee sheekha jennaan jee mee bakka tamimma hiikaan sun jala katabnaa jeen kadarasaan jala katabatti miree jam kan ammaa katabachuu jirtanii yeroo sadii jaaje asirra hin jirtu bar dubbii fidee asirra hin jirtu jennaan jee guyyaa kana makka jiru jee bar nama guunii fi nam firqaa dubbadhe mirqaanlee jira jaaje nama laal yaade firqaa qabu jira baras keessa jaaje nuuf deema jee akkasii ammuma waan irraa qaraadhaa jee ammoo ni see malee dhukkuba qaba nama akkasii nama hamatu wayin isinima online irraa ta'us lafat taatus hin dhaggeeffatina aniin amma ilmii mujjiru kun guyyaan tanamaa seene nafsiyyee mujjiraa jaana beeka kana fakkaatus guyya tanamaa seene nafsiyyaadha jiraa jaa beeka amma isinii galee keessa nama galii jira dhaggeeffatee ihi uma jaalaa nama arrabsu kana taa'eeti dhaggeeffata ammoo inni viyuu isaa daawwii isaa guddisuuf jira nama sanii nama tokko rakkiniin jeen saayiba keenya bar akkanatti abaluun sun akkasitti dubbataa bar akkana jaabar akkasittiin arkee bira guyyee duuba maaf deebisin hin jeen saniif jechaan deebisaa jee haa eega deebisaan deebisin maaliif dhaggeeffattaan jeen lakki akkuma jiruun laalee bar jee amma duuba nama hamatu hogguu gartee jee quraanni فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم براديم يقينوا ساجين جامرة دوبا دم شريك إنسان ثاني إنجين نما غري جرا صدات تو رچر ديبي سورا مال إيجا أني سنرة دوبتاني يچو إيجا صدات تو لفت تمو نمني كذا جينان جرو لفت نما مسائب بنساتو هدو غلو لرّو فيفل أچر تلال numa eeguu malee saniif wanni hubachuu qabdan yeroo kitaabuma namni himu kitaaba rabbii himu jiramo tasaa keessa himu jiraa jechuu xiinxaluu danda'uu qabaatan namni ammas takka yoo wallaalee isinuu jasbaadha jechuudha maal uummata kaaniin naman gabbarinaan yoon taa'ee namuma islaamaa tokko isinirra qaree umeettan sawoo jaa'iba lawaa hedduu jiralla jaadii bartaadhe salawaa tujjir jattaadhe kabiirummaa namaati jechaa akhiraa teessan hin gubina kabiirummaa namaati jechaa nama waan khayrii dalagu inni isa dalaga nama waan khayrii dalagu inni isa dalaga deebi'ee namni tokko bar guutuu irra humna qaba akkasii mire ooyiruu rabbii balloodhaa caluma jeetan rabbiin dalagu yoo isa dalage malee hin taatuufi وكانت قبله متزوجة بأبي هالة إرجما ربي دين درتي أبي هالة دهرم تجرتي وقد مات أبو هالة سنلين الراديو وله ولد منها ودون في علمه الراقب اسمه هالة مكان سا هالة نجامة
Hindiis ni jedhama jechuudha. Sani irraa du'e jechuudha. Isa kana maleedhaas Abu Haalaa malee Atiiq binu Aaciz nama jedhamu heerumte. Atiiq ibnu Aaciz ka jedhamu heerumte jechuumas. Inni Abu Haalaan ammoo ilmoo lamarraa qaba jee. Atiiqis ilmoo takkarraa qaba jechuudha. Akkas hubachuu qabdan. Hindi ibnu Abi Haalaa sanfaan islaamummaa dhaqqabe mucaan san jechuudha. Bar dubbii fidee miree wanni isin jechuudha deemu seenaa hogguun ifennu achumarra dhaabbattee waa hedduu barachaa deemta laa. Yeroo waa hunda achumarra dhaabbattee barachaa deemta. Khadiijaa isiidhaa haadha ilmaan sadii akkasii wajjiniin ammaas abbaa manaa lamarraa heekamte tokkoon hiikee tokkoon irraa du'e. Kitaabni seenaadhaa akkana jedha. Sanbooda Nabiin sallallahu alaihi wasallam isaa xiqqaadha. Isii irra guddoodha hanga ama sadii. Beek gaadheertinii fi dubartiin yoo hiriyyaa taanuu barra isiidhaa irra guddoo fakkaata. Maalayyaa irraa waggaa sadiifaa irra guddoodhaati jechuudha. San fuudhee ammoo yeroo kana keessatti Qureeshii tana keessa ilaalu namni akkamiin qabeenya qabu. Dadhabaniiti Khadiija ifii siidhaatiin irra Muhammad jaalatte jechuudha. Akkaataa itti jaalatteen isinii maka. Egaa qabeenyi inni fide akkasitti hirfaawee bu'aa guddaa irraa harkatte booda meesharumaas qabdee namaa wajji mari'atte gurbuma kana wajji. Waan karaa kanaa odeeffatte. Mee akkamiinna wallaahi karaa kanatti hogguu takka naan hin lolle hogguu kan nama gabra if jalaan deemaniin kana nama isii maallaqa kafaltee akkanaa bar nama guddaa kanaas dheeqa nama kana nama imaltuu wajjin deemin hin beektu beeki. Namni kun imaltuu hogguu hojii deemte ni jiidnaawa akka waa gartee safara jechuun maanuu beekansaa mul'isaa jechuun beekansaa amalli namaa kun akkana jijjiiramee haalli namaa namni duraan gaarii fakkeessuunti hogguu imaltuu hojii deemte beekta. Mucaan kan nama biraatii wajjin inni deemaa riqaati. Rikkibaa akka malee godhaa deemanii mucaan kan yaada siidhaa kana waa quban qabu tiimaka. Isiin ammoo wayiif qorachuudha jirti. Hogguu takka waan sannaas kan naan hin jiru ifumaaf kee fideta. Anuun hin jiraa miti ji'ee kaniin akka naawu aarsaa ji'een waan kana ergaadhaan nan dararu bishaan taatu ifiif waraaba. Yoo nefi waan takka harkaa qabaate yoo nyaate ifuma qofaan nyaatu hojii ennaafis kanna akkana amala kana hundatti himee achumaanuu bar muka akkanaa jala gettaa'eeti qeensichi tokko ka biyya shaamsan illeen nabiyyii malee jala as jalan taannaan jee akkasuma jecha kana kuttee waraqaa ibnu Nawfal himte. Waraqaa kaniin kaleel gala dubbanneemi jaarsa tokko jira. Ijaan qabu kitaaba warra dur kana qaree jira. Akkasii odeessiteef ka. In kaana maa yaquulu haqqan sayakuunu nabiyyan jedha. Yoo inni mucaan kun jiru dubbiin tun irra marsite dubbiin tun marsite zabanul aakhir kan nabiin ni ergama jaanis dhiyaate mucaa kana ta'uu isa kana ta'uudhaan shakka jiru. Achumaa namatti ergatte namni san bira dhaqeeti mee biratti kakaasi yoo nufi fuutee hojii akka waan inni ittiin dubbatini sigaal kana gabaa miree jirre kaasiin heerumaan barka du'insa amma isaanuu ammaa'uu numan dubbatini malee Allah waan nunan bifne jechuun dhabuuti. Akkasika ayileedha qabdisiinis mee bira dhaqee Khadiija hojii haasoo hin jiini biratti haasaa jenne. Akkasisa yaa Muhammad ati maal firraan fuune ennaani maaliin qaba nama waa qabuuf fuula. Adeerri xiyyaas kun miskiina maaliin fuudhannaan akka beekooniif nama qabeenyaa fi bareedinaa fi darajaa fi sadarkaa fi waa hunda waliin qabu yoo nifisiyan eessa jirti hawaasaan jiru akka misalaa Khadiijaa taate Khadiijaa yaa wasu dhageedii jee kaadhidhis maali namni hundinuu barne foona jennii nama jalaa ditte ati akkasitti dumaali beektanaan sin dhageedhuus jee kawaara karaaf itti jaani idda kaadhuma inninis akkasuma fudhatee jira beek. Gaaf tokko Sheekh Abdurrahmaan Daawaa masjiida guddaa kana keessatti dubartiin girdoo jala ol kanniteetuma aalul khayri abbaa manaa aalul khayriin takka abbaa manaatitti waa'ee naa godhaa jette
jedhii dhibeete. As keessaayis alul khayriin tokko haadha manaatti du'a hin godhaa jedhani. Masjid baara keessa jirtanii hijaabuma isin jidduu jira. Hijaabuma rabbi isin jidduu haa fuudhu jedhe. Beelaalaa jedhe. Isinis achi alul khayrii taate abolutti hin beektu jedhe. Hin beektu jedhe silaa kunoo ammaa uni jira jennaani. Inni isaan abolu hin jiru alul khayriin jaa. Asuma jiru waliin jirtanii hijaabuma rabbi isin jidduu haa fuudhu jedhe. Isinis laata mucaa kana yoon jee wayii narra guddoodha yookiin wayii jee waan ni jaayetti. Innis waan akkasii wayii dubbadhaa jeeti anumaa hayyamtii jaa. Akkasitti irraa fixe yoo isin sila hayyamte yennaan yoo inni fi isin hayyamte homaan jiru laakiin ammoo haa hayyamtuun sa'u yennaan mucaan dhageetuma an dubbise jeetti hime jechuudha. Inni itti himnaan guyyaa akkana mana yaame metteen. Akkasumatti saayibban siidhaatiif kanaa waliin jiru mana yaamanii akkasii waliin dhufanii achumaa'ee yaada kan kee waa takka hin dho'ifatanii dubbadhu jetteen jechuudha. Osuma akka nama qaqqaanfatuu ta'uu kaadni isin irraas guddoomiin qaanfatanii dubbadhu eessatti irraa fette abbaan siidhaa du'ee jira. Eenyuun niqaa godhatteeni nama niqaa godhu adeera siidhaa. Adeera siidhaati jira deemi jetteen ichumaa Hamzaa faadha dhaqee hime qabe. Adeera isaa Abuu Xaalib faadhatti hime. Abuu Xaalib kaa kun nurraa jijjiiramtee bijee kaa jaarse. Nurraa jijjiiramtee birmaan bakka yawwadanii guyyaa yoo sossoobu wayyaadha jechuuf kaa. Tanaa bar jeeni jaarsinis haalaan gammadee akkasitti dhaqanii niqaa yeroo san keessa jaahiliyyaa keessa niqaa 5 jira. Niqaa gosa 5. Gosti 4 kasa gaggaalummaadhaati. Gosti takka kanuma akka niqaa sii godhe sirraa qeebaladhe jedhanii kanaa jira. Kanaani godhame jechuudha. Kanaani godhate niqaa. Akkasuma ammas abbaan isaatillee dhummaasaa akkina Nabiin sallallahu alaihi wasallam takkaa safaa inni sagaggaalummaanii fi niqaan hin taane kan shari'aadhaan faallaadhaa san jaahiliyyaa keessallee takkaa shanyiti jirran baane jenna. Qulqulluudhaan jechuudha. Akkasitti gaa'ulii dubbiin makka keessa facaatee kunoo heerumtee bultii wajjin hin jaarte. وقد أقامت مع الرسول صلى الله عليه وسلم إرجما ربيتي وجنة ترته 25 سنة وقادي الدمي في شن وقادي الدمي في شن وجنين ترته وجتراني بر ولم يتزوج غيرها يسيرت تنفون حتى توفيت حمدو تتجي محمد ودت سيرت الليمفونية وقد قامت مع الرسول صلى الله عليه وسلم إرجما ربيتي والجنة ترت 25 سنة وقاد الدم فيشن ولم يتزوج غيرها حتى ما توفيت محمد ودت الرتنفونية محمد ودت الرتنفونية أجيزني ما بكسن سن نقلتي من مسن بكسن الله Salal dullatti hidhaafuu irratti hin fuunee san barinne ammaas ogguchi anu irra fuudhe gujan dhiiratadha jechuu ta'e sadi beeku. Guyyaadhaa bira ganaa waan jenne arrammoo qulqulluun isa baafee barra. Ammoo akkasitti waan akkasittis firraa deemsa jechuudhaaf isinii himaa bar. Irratti hin fuuneenis numa jirti irra fuudheenis numa jirti laaffisaa bira kutaa. Sidii galeemma laaffisaa tokko bira kutaa malee. Aqiidaa godhatanii amantiin godhatin alaaltan. Hin taane islaamummaa jechuun tanaa beeki. Namummaadhaa'u islaamummaa dura jirti tuni. Waanuma namoomaati namummaadhaa'u. Akkasi. Wanni kun beeki seenaadha qabdi bakka tana waan hin himu. Hayyoonni gaafa muummichi ministeeraa ka duraanii kaa mallas. Fuudharra raawwachuu yakkaa ji'ee seera baase san. Hayyoonni wal guuraniiti. Bira dhaqanii dhaggeeffadha. Ati seera kan kee keessatti ani amantiin seenu. Amantiinis waa'ee siyaasaan seentu anis amantiin seenu jettee galmeessiteeti. Deebitee ammas fuudharratti fuudhuun raawwachuu yakkaa jette amma amantii teenyan seennee jedhin. Malaataan akka jedhan dhaggeeffadhume.
Akka jeen ani duraan namoota wayyaa waa beekuun isin see isinum laanuu warra uumaan beene sadarkaa tanarra jirtanii jeen. Maaliin jennaan amantii teessan keessatti wanni amantii islaamaa irraa nama baasu waa meeqa jeen itti qophaa'ee jira beek. Laal dura warri gurguddaan kun yeroo ati dheeyte isin keessummeessan gaafii ta'e katabattee kannite guyyaa 40 gaafii sana iyyuutti mariisisee itti qophaa'ee guyyaa biraa siyaama. Karaa ati feetuun sii qophaa'ee. Innis galmee isaanii irraa fuudhee qopheeffatee jira. Maal jee waan amantii islaamaa irraa nama baasu keessaa waa kudhanta jirtu meen alakkaawaa jeen. Keewwanni afuraffaa keewwanni shanaffaa namni waan rabbiin dhufeen jibbe waan rabbiin jiru jibbe ni kafran jiru jeen. Ni jira. Kasii mire man kariya shay'a mimmaa jaa'a bihi rasuulu sallallahu alaihi wasallam faqad kafara. Namni waan amantiidhaa tana takka jibbe kafree hin jiru jeen. Ni ja'a jeniin. Aayataa akka keewwata biraatii jiraa jeen ammas. Kam yennaan من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي الإنجيل فدا في معرفة ديفتي ما بيخ نمني سير ربي تر سير علمنا ما تر على جي هم كفروا يجين نكفرا جنين أمانتي تزكي زاني بامي توبة إذن انتلوما أم بكي سنانتا نيتة بكسن جبيته كفرته جين آينه سنانتا نيتة انتلوما waan yette seera bakka rabbiin masnaa wasulaasaa jeerra bakka mallas takkaa fi takkaa jeesanii irra naa jireettee kafarte jeen. Suni isin jallaabiyaa irra taa'u jettanii muslima seetanii amantii islaamaa seene naan jettanii an intala kafarte malee intala islaamaa hoyten toyne. Hinaafin qopheeffanne duuba isin biyya tana keessa kaafiran bulchin naan jettanii jeen intalti kaafira. An dhagaa jeen shari'aan teessan afur jettiimi jeen mee kudha afur godhadhaa efi biiroon dhufinaadha akkaan poolisni xiyyaa fi waraanni xiyya dhaqee warran gebbaa maali namaa fuudhee jedhii dhugaadha kottaa kareedha akka isin hin jaanka. Afur bira hojjisaa kudha afur godhaa jeen sheekan gadiin akki jaan warri du'aa taa'u tokko tokko saati maaliif bakka waan kana namni eeguu janiin an dhalaadha an dubartiidha hedduu ilmi na dhaggeeffataan inni bakka sun jaabar gariin du'aa isaas bira waatu jira hedduu isinummaan kan himu himaa malee an fettine mujaa gariin ammoo hogguun fi du'aa godhaa jan haawwan keenya isinirraan tabiraan dhufin kaija isinirraan qaarsine kamaarreen goone ejji isin gubbaan laalte haalaan shootu kujaa haabee jettan isin teessanii. Inni immoo kini jiru hogguchi kute narraa dhugaa fi beekaa jira akkas godhaa jirri. Hogguchi kute barri gaafadha. Balee isa rabbiin quraana keessatti walaa taata duujee du'aa keessatti hanga dabrinaa jee ati du'aa immaa nama shawwaddaa yeroo inneen sakkasin malee maallaqa kan nan kaa'ee jaa. Duuboo sheenni dhugaa isuma jedhii kan nan kaa'ee amma ati du'aan sun dhugumaan kadhattee fi lakki ambiraashumaan jee jaa. Boleh so iya lo bandu biras lu bashirti. Esini hafi da kasi jatari wadi jina da. Wa umara bin jeyo isini kada temale. Tabirara tis amin injina garane sini gubatin iman rabbi sini abusu. Nallik emse talla. Fagatuma isafu de sini jawe. Itu jirtani berapa? Kono gava da agava de pudi di lumanja. Injir tadi. Awai mah orang ini karais. Mau gava sih kopi rejiretan. Agak selala kini je. Lapesa. Akam je dua tamal la serati sini dia biar. Amma dura fora rawacu yakang ko ni harari tanah ni jira. Somali ni jira. Afari ni jira. Henjiru. Gaafa paarlamaa waraanni yaadi dhufee biyya paarlamaa godhee seera asaddeqan seera mirkaneessan sani harariin nuti har'a shirkiidha gooti akka jirtutti abaadirii fi qorrabbeelimaa iyyaati jennee nuti tuffannu tun amantii teenya jettee dura dhaabbatte nu bira yakkaa miti Soomaaliin lakki amantii teenya nu bira yakkaa miti jenna achii deebi'aniiti Affaar
lakkii nuti isin hayyamnu jen keenya jechuun beentonni chol dhage kan fuudha fuudharra raawwachuu yakka janii hooshummaa biraatti dalaganii maaluma taatayyaa jiran lakkii kun sirriidha janii akkasitti itti mirkaneessan gaafa seessa jirtanii jee mallasu gaafa uummanni biraa didee oromiyaan fudhatte sun eessa jirtan jee isin deebitaniiti awwaaradii tana rabbi haadha bansisu karmarattanyaa kana gayyaa namni fuudhu jettan deebitanii isanis isin eegale saniif waan kana wanni isin hin jiru islaamummaa yoo nifi jaalatan numa jaalatan wal sobuun gaariin wallaahi sheekan wallaahi rabbii kakadhe kunoo asirraan jiraame nama sheekanii kanuun saahibaa kan isin irraan qaarsine katabiraa isin itti faarsine kamaarreen jenne je'e amma sheekaati waan san rabbisi harkaa sirraa dhugaadhaan wallaahi narraa dhugaame isaanii akkasin mirqaanaaf hin jaaji isin shaguutu feetanii isa isin والله ربي إنك قد يكونون أما نمني سنا نبأنا جينا دقي أبيخ نبي قدو تقول بينامي نبأنا جينا دقي والله ربي إنك قد أكسب ملء مالك أنك نني نمان صوبيجا مو كذا تري صوبيجا نو أكنا ملء مو منا دقي فود إنجوني بيكان منا دقي أسبت تري سري بابله يا ربي سري ربوسه في رهاي جا تو بوسا ملء هيك كان سيرا إسحاب موسى صبورة تجرون تسونين نندي هقاني بيردو بنقا ولم يتزوج غيرها إسيرة تنفون إنن جتاني كنقل لبي دفع كذا تسيري فقال كويا بيرا يورم ماني سنيه مملة يورم ماني سنيه مملة سادة قدو بكاسين جو يتكابود أكا كاسين جنة في كاسين ada guni في جنگ أكنا كيسنا ما بلساني دي مملة أكا بالا غاري ديري دوا كيسا كاسين بكتا كريان هوفين asinis tuni na dubbadu etiga ikasi warra seenaa isaanii dhagee kana qalbiidhaan arraan tana bira jiraate kana hojiidhaan isaanii hojii milkaa'e rabbi nu haa godhu seenaa jaalala nabiidhaa rabbi nu haa kennu tasahabaa rabbi nu haa kennu warra islaamummaa qaddame nu haa godhu islaamummaa qalbii teenya keessa rabbi haa buusu haqiiqaa islaamummaadhaa rabbi nu haa fahamsiisu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh